nyomwabazyo aboruganda rw'Abagaya babiri batorinwe Obukama okuba nibo batebeekanisa empango y'omwaka ogu barangirire ko batakiri mu ntebeekanisa ezi ahabwa ekibesire entaro za sente hamwe n'obutagira amazima okuruga mu bakuru b'Obukama. Kubanza kwa byona kibeire kibi wire great kurora ngu uruganda rwabungisize Obukama emyezi mukaga enyuma kandi bagira umuganje ine rundi umuganja n'ngugu emyezi mukaga enyuma kurora hati bahikire rundi bali ko kubali entaro hagati y'embaje ibiri zikija kutandikaho bwa nyuma y'Omukama kurangira ngunyina Omukama best komugisha aine kuba niwe yagira ubujunanizibwa aha banka account erabe netekwaho sente z'empango okutanaho n'ekyo babiri bashazire meshu mingi hwire baryo mu rukiko rw'abanyamakuru aboruganda rw'Abagaya bagizire ngo mu kubanza bakaba bikirizine n'Obukama ngo muhwezo wa mushikirwa ngabo atenye na Queen Mother best kemisha babe nibo bagira obujunanizibwa aha account egi kandi barukwerwaho Richard hamwe na Kabanyagachi Evelyn or treasurer w'Uruganda. Patrick Bamanyisa or minister w'ebyamakuru ahabwa Obukama bwa Tooro nagira ngo tumazima ngo butekerezana buresirweho ebya account tigale mananu ngo ekintu kya account nicyo kiresire kitabwire abantu baitu habokuba omyuka wa prime minister wa kabiri atenyi honorable Ngabu William Kwemara akamzi kuteranizibwa account egyo nokwabe omu abakutaho mukono abakuru uwe hamu na nyino Omukama omujwera basic mbisaki abeke nsonga ya account ikayamazire kirano. Bamanyisa nagira ngo hona emikoro y'empango neija kugumizamo omumisho oba Bagaya baruho oba bataruho ogu nagira ngo entebeekanisa zono bwa hati nizija kwebemberwa omushikirwa w'Obukama Stephen Kinje Amoti ebikyalyaho prime minister's office obembezi bona bw'Obukama ntwagenda maiso kutekaniza empango kandi ukwezi 12 September empango nija kutoma kabutosa kandi yengere kule omukoro ngujagenda maiso. Obukama hona bwahakanisa n'ebigambo by'oruganda oru ngo tubura kwakira buri omwe amakuru agagasha kwa Agacencwire.